spremam, a ovo je moja zimska jutarnja rutina. Pošto je raspust, ne budi me alarm, budim se sama kada se naspavam. Kada se probudim, prvo što uradim jeste da namestim svoj krevet. Zapravo kada se razbudim, prvo se dobro istiglim. A zatim uzimam svoj laptop. Više volim da koristim laptop kada se probudim nego telefon, jer je telefon uglavnom na punjenju. Gledam Instagram ili čitam famozu, uglavnom sve što bih radila i na telefonu. Pre nego što izvanično ustanem, obavezno pogledam i šta ima novo na YouTube-u. Ostavljam laptop. Uzimam bade mantil i odlazim do kupatila. Umivam se i perem zube. A onda se tuširam kako bih se razbudila. Nakon tuširanja ponovo oblačim svoj bade mantil i zaista namještam svoj krevet. Nakon toga malo se šminkam, ne stavljam puno šminke jer mi to nije potrebno. Kada se našminkam, uglavnom pravim ceđenu naranđu ili šejk od banane. Ovog jutra je to bila naranđa. Pošto ova flašica za poneti, ja sam isipala u čašu jer sam kod kuće. Za ovo vreme ja sam napravila doručak. A ovdje doručkujem i obavezno odgledam barem jednu epizodu Vampirskih dnevnika. Nakon doručka izlazim iz kuće i uživam u ostatku dana. I to je bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i ne zaboravite se dole subscribe-ujete na famozu. Dakle, like, subscribe, ostavite lep komentar. Mi se vidimo sljedećeg petka, do tada se družite sa ostalim youtuberima i vidimo se, ćao!